Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Kum Shibantaban kentiu ya karep karyang, ka Tnat karep karyang jong ke Sarkar Jela, haka khandai tarik ubnai naiwing arajar arpuai, kala Aiti da ki kor lur Pynthor, shaki shipotli ki self-help group, bat shaka wega village organization, ki bahab hapo ka Umling Community and Rural Development Block. Yakini ki kor lur Pynthor, la Aiti shakini ki kenhun, lengba ka Krishi Kalyan Abhiyan 3, arajar arpuai, hapo ka Submission on Agriculture Mechanization, na ka office jong ka Umling CNRD Block, Haribhoi District. Hagani kasngi la saki lang daw ba Merrill Bonds AM, ubaday UMLA jong ka nongpo constituency, ubalalong kumukongsan, kuntup ru ya ka kong EM Susyang, kabaday ka District Agriculture Officer, uba P Nongdhar, uba day in charge jong ka Agriculture Executive Engineer Shillong, uba R Nongrum, uba day Block Development Officer jong ka Umling CNRD Block, but kiway. SAG di mana? Kita SAG di Bombay. Kita sibuk kita. Kalau benda ini dia buat perang, kalau benda ini jemput buat kontak saja. Negosiasi kemen mentah kalau bagi babun ki SAG, apa kari dia hai berokoi. Kajing penku bor ke SAG lembaga kajing tung ye kini village organization lembaga NRLM dalam sisian kabor bagi lah bagian dari kita bicara. Hati bor ke bakal mensuah lembaga kajing tung ye ke SAG kam deh ke bertemai. Kelak don itu mensuah dari SAG. Kumpulan orang ini kiran ki barang don, kiran ki barang ni, kiran ki barang epat, kiran ki barang epat. Bagi sultanat bagi kiran kat do kat Tylli ke SAG kita ucap ki bawan sana, kiran ki bawan sana. Apa kiwan menpanting arah kan lo kai mensim bagi gua lo kan stone yuki boleh kini perlu SCG kiwan kalau tu itu senang SCG kiwan menpanting ya kan bang ini gua ban kiksa kalau lagi latri itu mudah itu mila kiksa mila chan mila permi ijan berkontak kita kalau kita pisahkan no pengiran apa passbook boleh pisah kita naik pun aja. Tidak perlu dirawat atau passbook dari kilo. Tidak perlu kita bisa naik pun aja. Kebagilah saving, kebagilah kerjaan dari lagi berkeputar. But balik itu ini kini kamu buat. Habaki kilo ke SCG dan kilo berkiwan. Kalau kapal kemen yang ini bagi mungkin dong. Yang diterus dong berjuki, yang dinang berjuki banten show. Ya kepisah kita apa iwan menpanjang rap kapal gloi menjadi apa anjing rap nomor ba kini kiba gila manusia nomor ba gila apa sering banten show berputar. Ngadu muwei nak kita song harga cember boy masuk sorong ya jadi. Balawan nak ke distrik ke mana? But ini kedua sibun kiparlo. Nakiwei de kita jom menjelar beli kejumi. Kejudon kejing sultanat barwan song cari boy. Kata ada di sisa. Kita sibuk di porlo. Apa macam beri boy jumi. Kita ada na Gentle Hills, kita ada na West Khas Hill, kita ada na East Khas Hill, nasa Taiwan atau datang. But kabahabang iyo apa dia songkai berarti. Kawai lagi benda dia berkong sana, kapal penolong, yang kita pun kita orang sosial, apa kiwan, malah kita kendo hingga kalau bosbo, bandrian, kotak. Lagi jauh bijak, lagi using, lagi sensar, lagi kuai, utumpo, lagi terpak, kiwi kita, cingtung kita ni kita, tua kau, kalau sosial. Kalau bosbo, kalau air cuma koi, ya kita buat. Pada hari ini segi di sini orang bersibuk. Yang kini baharu kini SAG kiban sanjo yang kini power dealer kibla bu hari pulau yang kerjakan. Kibalawan yang senang repair di dalam ni bersibuk ni
bat kening gawe ke biu ngikit bok ke yang ni pilong di wadon bok hatu kata-kata pilong di wadon bok hatu kata-kata bat kari boy district jungi pilong ke district ke wadon bok hatu kata-kata bayang kening ke program kau kerpang lembaga usul kerpeng lembaga promotion of farm mechanization for aspirational district under Krishi Kalian Abian 3 Doskan Arga for way apa atau kali stop mission on agricultural mechanization under University of Law. Tiga bagi don kok hari hari district kalau mahagari dia baru goi haus leman hajar khatra nagalian jawaniti ayo ada panjit siswa kasan di district agari baru goi bagi belum kita aspirational district kita. Kamlong kau sub hagane ka ri dia kau ini jadi bagari boy district kanrum hari jalan majli hari tang dari boy district ko ba lemba jong gede itu nagalian jong galiti ayo jong besar kan keren kung ka aspirational district kita sibun ki jigun toy ki bangi niyo kentum ya kene ka ba PPO university lemba kini kita kemarga ko dia nalor jong gini la daging pe hapo ka district ke jongi ke jigun toy la daging pai hapo ka agriculture department ka bene berkinong thai Kiladot, ki insentif, ki jingara, nagalian jong kesorka, lemba jong kini ciki cu, nagalian kesorka. Ladangin pai nagalian jong kuat kathia, kira sibun ki jigun doi ke bagiyo, ki health and wellness center, ki bun ki shop center, ki balayo ay kini, ki ciki cu, kabak kerpang, banyo, jingara ki bak kerpang, nagalian kesorka pudeng, ban ay ki jing sumar, ki long tubi, hamtam ki shop center, ki long tubi, ki armen, banyo ay ki jing doi. Hospital. Padahal pai, agalian juga health and nutrition, kemudian kini bab membagi ICDS, Angganudi Center, tidak sibuk kini mentoi Maharibu District Milayo. Banyak nujur bertuai di district. Padahal pai agalian juga boleh luti. Di school, di additional classroom, di school building di Milayo, Maharibu District lagi di government LP. Jadi SSA berkuih kuiru bidon kali ini memang kalau kerpang dunia lembaga sokap. Kita kini kat dokan ni, kita bun kita kira lembaga kini jadi itu sokap dan bun ke aspirational district. Dan government of India ya ni sebelum di aspirational district. Kalau kita mau hidup kata-kata bertanya tapi boleh gaya yang next. Ngai itu isi di bagi saya bahwa bila lebih gila, saya man berbon, manusia itu dia yang berjob. Ngai ini kena ke special scheme. Tapi bagi you kena ini terpau untuk semua boleh at least bah, kung ka aspirational district, kaba ngidon hadu nyusan kapro persentan di nomor sudah. Tapi don bang iyo yang kena ke scheme, kena Sni, te bantret pangani di ai di jomini, ngatrai kila ya sofu kini di offside jomini kila ya batai pi, sepangani da ski. Ni ai kawai ke grup kawai power kila spell grup ida. But kawai ga custom hiring center, kabalo unga dukan. But kabani ai bat traktor kawai atni power kila kawai kor kalian kaban kau kaban bagi bros kota bagi wei. To, apa ni ai ini ya pi? Kaban ka sokar ka ai pi, sokar ko mene dia ai pi, kadon kejintu. Kadon ka thong, halo apa? Kamdai bagi suai bagi bu ini dia. Ni ai pi bu kita nak kampanye lebih. Kamdai kita. Jadi tu jom kosokar mentah nama bagi goi bagi kestin jomi kadang bon kinong rep yang san nak kamtam dari bon kadang bon breu kita yang nak rep dari tenang kata kadang ka ai kene kolong dak jitu bangin penmi kampur ko bau kau furu di jep kini dak nang ba nama madina don ka plan yang komen India bidang TSDG ko di ba Yan ham yelle, di babu Prime Minister Johnny, bagi dia bagi yelle, by house na manuan pendap double yang jumi. Tahap tu milah ni manfaat kata.
Tenang kata-kata kalau persiapan bandra ini mungkin jadi ski. Ski kabangin sarang dengan berhak sumbai jaga jukuku. Apa Islam kita tahu? Kita pikir dia sendiri dia. Dalam departemen di Aiti kuai-kuai kolor, umpan subuh orang. Anda ban muncul di negara, ban penheng, ban penjari ke negara itu. Nggak tahu itu. Kan presiden. Negara yang kembali ke kita itu Tuhan. Ini dia berseloto, ini dia berjumpa, ini dia bergerak dengan berseloto. Dan kerja seloto, hal itu mungkin itu pengaturan mana kerja seloto itu bukan bidang tanggung jawab. Teri dong kangat berkadul bisa jelasnya. Ada yang tidak cinta, batu mandi punya. Andai teri dong soal kalau tidak berdiri mana kesini, ini buat kita. Teri dong soal dengan ini yang menjadi kami. Kalau ini berada perlu. Anak yang tinggal sebelum jadi sembah. Lebih keren kita sudah kebal, lebih keren sekali berada, lebih keren sekali suatu upaya. Esok kita mengakulah tantang sekali kita. Hanya ini blog ada KKS Yun di lalu aja ada, away SSG, nampaknya ke center, bagi lah IY mesin koper bagi power tiller, kadang tractor, kadang rice huller, kadang rasher, kadang kayu itu. Bahkan itu di kerap itu bagi penambang lagi mesin, bagi IY yang digerak itu seperti bagi nomor juga. Blog tak tunjuk dari segi perawai. Jadi sebetulnya pagi ini kita segi selalu kita jerak tentang power tiller. Mereka ni kerja ini bagi kunjung ini bikin IY di bahan kan. Kenapa kerana kita ada pelayan dari segi perawai. Jadi kumancu bahan ada di departemen ini. Doni skim sini bagi IY subsidi untuk power tiller ini. Mereka ini skim tak kumancu ya power tiller ke subsidi ini kan naik boja. Lalu skim tak ada kesentuh skim dengan skim. Mereka yang tadi kita di power tiller ini lain orang IY subsidi harus silap abusan. Kemudian di nomor di laguna ini kita sendiri bagi dua menjelang laguna yang diisi nak ada juti. Kemudian ini di center di SSG bahasa Aiti menggunakan center ini layu bagi gerak dulu dan lak shipping as subsidi nak ada government. Kita akan mentabur di sini akan masih tentang bunga anak kami. Kita akan menjadi guru bahwa era pada negara distrik